ko Mbappe ari wabaye top scorer y'umuratsi ibitego kuko atsinze ibitego 10 ni igihembo yahembwe. Twaravuze ko n'ubundi Lamine Yamal uyu nguyu arwara igicuri ntabwo abashije kugera kuri stade garebe umuhungu we ibyo yakoze. Rero ikipe ya APR imeze neza muri minsi, ibintu bimeze neza, igomba kuzatwara igikombe cya Sekafa kiri kubera hano cyo gutangira hano mu Rwanda. Tugaruke ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nayo izakina ku cyumweru. Ubu ngubu iri mu mwiherero mu karere ka Gicumbi, iri zo gutanga miliyoni bakaguha igikombe gusa. Urumva ko ni ikintu cyabaye cyiza. Aha ngaha rero ikipe yatwaye igikombe bayiha igikombe n'ibifite yo gukina. Ikibazo kandi cyo kuganiraho update cyangwa se amakuru y'imikino agezweho muri kano kanya. Ni amakuru ameze gute? Turaza kwibanda turaya muri Sekafa Kagame Cup ugiye gutangira kuri wa gatanu. Ese amakipe arimo na ayahe? Ese amatsinda ateye gute? Ese amakipe yo mu Rwanda arimo na ayahe? Yiteguye gute? Turaza kurebera hamwe. Turaza kureba mandi amakuru agiye atandukanye mu makipe akina muri shampiyona y'u Rwanda, imyiteguro uburyo imeze, ibiri kuvugwamo, turaza kubirebera hamwe. Turaza kwambuka turebe hanze mu minsi ishize ikipe ya Espagne yatwaye igikombe cy'isi igiye ikipe ya Argentine, hari ibyavuzwe turaza kureberaho hamwe. Ariko turaza kureba kuri umukinnyi Lamine Yamal uyu nguyu impamvu ise ataje kwifatanya mu birori aho birukanye igikombe, aho umukino witezwe abantu bamwitezeho cyane. Ese ko ikipe we ataje mu birori yari arimo, turaza kurebera hamwe. Urumva ko rero turaza kuraba n'utundi. Uyu munsi turaza gutunga itoroshi ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bitagenze neza kandi byari kugenda neza. Ese aho zo gutunga itoroshi ni hehe? Tega amatwi uraza kumva neza kandi amakuru agezweho muri kano kanya. Giye mugiye kubana ni Jean Damascene. Abakurikiye Damascene TV show mwese ndabashimiye, abashyashya turabakiriye, mukore subscribe mukanda ukazogera kugira ngo mujye mwumva amakuru meza tubagejejeho. Abakoze subscribe abo ndabashimiye, aho nyenze ni ku bwanyu bose, Imana ibahe umugisha. Kuko natanye mbabwira tugiye guhera muri Sekafa. Sekafa igiye kubera hano mu Rwanda, iraza gutangira kuri wa gatanu tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi. Rero iyi Sekafa irimwo amatsinda atatu, buri kipe igizwe n'amakipe ane. Umva ko ni amakipe 12. Uyu munsi turaza kwibanda ku itsinda rya mbere, aho itsinda rya mbere rya A ririmo APR yo mu Rwanda, ririmo Vipers yo muri Uganda, ririmo Gor Mahia yo muri Kenya, iri ejo Rayon Sport yatsinze muri Rio Day, harimo Grade Republique FC yo muri Birabirwa. Itsinda rya kabiri B ririmo ikipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania, ririmo Simba yo muri Tanzania, ririmo Jamus FC yo muri Afrika yo muri Sudani y'Epfo, ririmo Mogadishu City yo muri Somalia. Ni itsinda rya kabiri. Itsinda rya gatatu C ririmo ikipe ya Rayon Sport ya hano mu Rwanda, ririmo Al Hilal yo muri Sudani, iyo ikina shampiyona y'u Rwanda iramenyeranye cyane. Ririmo ikipe ya gatatu ni Tusker FC yo muri Kenya na KVZ FC yo muri Zanzibar, ni mu kirwa cyo muri Tanzania. Aya niyo matsinda atatu azavamo ikipe izegukana Sekafa y'amakreb igiye gutangira kuri wa gatanu. Aho tugiye kugaruka uyu munsi ku itsinda rya mbere. Itsinda rya mbere turaza kureba kuri APR. Aha ngaha duhereye kuri Vipers. Vipers ni ikipe yo muri Tanzania yanatwaye shampiyona. Iyi Vipers harimo abakinnyi benshi barimo kugenda bavugwamo cyangwa se bagomba kwitegwa, nk'umukinnyi bita Babus, umukinnyi bita Senzani Mbaki Zirishaki. Abo ni abakinnyi bagomba kwitabwaho cyane kuko ni abakinnyi bafite imbaraga cyane. Iyi Vipers ni ikipe ikomeye cyane. Iyi yatwaye igikombe n'ubundi
cya shampiyona y'igihugu ya Tanzania. Urumva ko ni ikipe itoroshye kandi ni ikipe ikomeye. Indi kipe biri kumwe mu itsinda rya mbere cyangwa A, nk'uko bavuze ko ni Vipers, ni Gor Mahia, ni APR mu Rwanda, n'iriya kipe yo mu birwa yitwa Grande Republique. Iriya nayo ni ikipe nayo ikomeye cyane. Indi kipe ya kabiri ni Gor Mahia. Iyi Gor Mahia turabizi ko yatsinzwe na Rayon Sports muri Rayon Day yabaye muri weekend yashize, ariko ibigaragara cyo nuko ikipe ya Gor Mahia yatsinze ikipe ya kabiri, ntabwo bakari ikipe ya mbere, ariko nayo ikomeye cyane. Iyi Gor Mahia yari ifite abakinnyi beza, ariko haje kugaragaraho gusimburira cyane kuko mukino wa gishuti hari ku ruhande rwa Rayon Sports barasimbaga cyane, Gor Mahia bagasimbuza, akaba 3, akajyamo 4, akaba 5, akajyamo 5. Umva ko habaho guhindagura kugira ngo barebe abakinnyi babo rwose. Ikindi iyi kipe yatwaye igikombe cya shampiyona cya 2024, ariko biza kurangira idasohotse kubera yuko yari yararezwe cyane muri FIFA, irimo imyenda abakinnyi bagiye batandukanye, bituma ikipe idasohoka. Nk'uko twayibonye ko na Rayon Sports yarafatiwe ibihano muri FIFA, ariko nta makuru arajya ahagaragara, ariko Rayon Sports yasohoye itangazo yuko nta kibazo kirimo, ariko biza kuvugwa yuko iyi kipe ya Gor Mahia byarangiye idasohokeye igihugu kubera ko ibyo bibazo yari ifite. Iyi kipe ya Gor Mahia izakina na APR kuwa gatanu saa 9 z'ijoro. Ni umukino rwose tuzabona gusesengura cyane ku makuru menshi agiye atandukanye. Iyi Gor Mahia igiye guhura na APR bifitanye amateka. Bigeze guhura muri hari mu matsinda, ariko bahereye Kigali. Icyo gihe APR yatsinze ibitego 2 kuri kimwe cya Gor Mahia, ariko bageze hanze Gor Mahia itsinda ikipe ya APR ibitego 3 kuri kimwe. Icyo gihe rwose bituma APR itisezererwa, byari ibintu byari bigoye cyane, ariko urumva ko n'abantu bafite amateka, n'abantu bahuye cyane, hazaho kutumvikana nyine kubera ko amakipe yabaga akomeye. APR yari ikomeye, irimo abakinnyi bakomeye cyane, ariko ikipe ya Gor Mahia irayitsinda, irayisezerera ku mugaragaro izuba riva. Urumva ko rero iyi kipe ya Gor Mahia tunaragiye muri kano gace, niyo kipe yatwaye kino gikombe cya Confederation Cup bwa mbere muri kano gace, niyo kipe ikomeye. Muri Gor Mahia nayo iri mu makipe afite amasitade yayo bwite. Gor Mahia ntabwo ikipe yoroshye rero. Indi kipe tuvuga ko ni amakuru yo kuvuga muri APR. Muri APR yasinyishije abakinnyi bashyashya kandi beza, ariko hari umukinnyi wita Maduzo. Uyu Maduzo yaje ni umudefenseri, yakinaga muri Tupisa Mazembe muri Congo, ni umudefenseri ukomeye cyane. Yaje no mu ikipe ya APR, ariko twabonye afite imbaraga zidasanzwe. Ni umuntu ukina ibintu byihuse cyane, ni umuntu ubasha gufata defenseur akayishyira ku murongo. Bavuze ko biza kugorana kugira ngo hazajye n'umuntu umusimbura, kuko ahangaha ni umukinnyi ufite imbaraga, ufite tekinike, ufite utumanyeri cyane, ufite igikuriro. Ku ifoto muraza kubireba uburyo ki yakoraga siporo akazamura amaguru y'inyuma yose agakora ku kibuno cyangwa se amagana ahangaha, akazamuka cyane. Ariko ni umukinnyi ufite tara, ni umukinnyi ushobora kuzabasha gukontorora defenseur y'ikipe ya APR kandi bikagenda neza. Abenshi baraza kumwitega cyane. Mu myitozo yatugaragaje ko ari umukinnyi mwiza kandi ufite tekinike zikomeye cyane. Igitabo kivuga muri APR ni umwuka mwiza, igiye kwinjira muri Sekafa. Ejo bundi yatsinze ikipe y'Intare ibitego 7-0. Yatsinze ikipe y'Intare yenye ni ntabwo ari ibintu bikangaye cyane ko yatsinze ibitego 7. Hagiye habaho gusimbuza uburyo butandukanye, hagiye habaho gukora ibishoboka byose
ikipe ya APR si ibitego 7, ariko icyo gihe umutoza wa APR yashoje umukino ahita aza yihuta cyane ku munsi wa Rayon Day aza kureba ikipe ya Vipers. Ahangaha yaje kureba ko avuga ati reka njye ku ikipe ya Vipers igiye gukina na Rayon Sport nayo itoshye ndebe imikinire yabo. Niyo mpamvu hano rero umutoza asiza kureba cyane uburyo ki ikipe ya Vipers ikina. Umva ko muri APR harimo amakuru meza cyane, harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo abakinnyi, abafana barimo bavuga ati rwose tuzatsinda ikipe ya Gor Mahia, tuzatwara iyi Sekafa, izaguma mu Rwanda. Ikindi mu kanya hari ubutumwa umuyobozi wa APR wundi wa kabiri wungirije ahaye abafana babo, arababwiye ngo muzaze murebe intwaro twabazanye, icyo mwadusabaga twaragikoze, namwe nimuze noneho mutwereke uburyo ki mugomba gufana imifanire igiye itandukanye. Ahangaha yavuze ngo itike umuntu azafata tike yo kuwa gatanu tugiye gukina n'ikipe ya Gor Mahia, iyo tike ashobora kuzongera kuyikoresha mu yindi mikino ikipe ya APR itegura. Byumvikane ko umuntu uzagura tike kuwa gatanu agiye kureba ikipe ya APR na Gor Mahia, iyo tike ashobora kongera kuyikoresha muri shampiyona, aho umukino aho uzaba ugeze ashobora kuzawukurikirana mu buryo bwiza kandi mu buryo bumeze neza. Urumva ko rero ikipe ya Gor Mahia ni ikipe nziza kandi ni ikipe ishobora kudufasha kugera ahantu kure mu buryo kandi bwiza. Urumva ko ikindi umufana mukuru wa APR ushinzwe amakrebe baravuga ati dukorane neza kugira ngo tuzabashe gutsinda ikipe iyo ari yose tuzahura, haba ari mu majonjora haba n'umukino igiye ikomeje. Yakora imyitozo myiza kandi imeze neza. Ahangaha twabonye muri siporo yabonye amafaranga menshi muri Rayon Day, yari imeze neza. Ikindi ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 18 bashyashya yasinyishije, abakinnyi 18 abakinnyi benshi, kuko kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi 26 mu kibuga, abakinnyi benshi cyane. Ubwo rero bashaka kuzigaragaza muri Sekafa izatangira kuri wa gatanu, bizaba bimeze neza cyane. Twavuze ko Rayon Sport iri mu karere ka Gicumbi mu mwiherero, izavamo kuwa gatandatu izi Kigali, tuzakina ku cyumweru. Ni umusore tubareba tubabwira cyane mu buryo bwiza. Rayon Sport rero nta kindi kivugwamo, ni amakuru meza, ni uburyo ki abakinnyi bari kwishyurwa, ni uburyo ki harimo umwuka mwiza. Kuri Rayon Day byabaye byiza, abafana barisanzuye, bakoze ibyo bitandukanye. Rwose Rayon Sport nayo ni ikipe nziza, amakuru ari kuvugwamo nta kibazo. Ifite abakinnyi tuzareba urwego rw'abakinnyi Rayon Sport ifite muri iyi Sekafa, izatwereka urwego bariho. Indi kipe tugiye kurebaho ubwo nibyo twaba tuvuze kuri Sekafa igiye gutangira kuwa gatanu. Umwitwaremo twarebye ku itsinda rya mbere cyangwa itsinda A, ubwo ejo tuzareba n'itsinda rya kabiri, gutyo paka Sekafa itangiye kuwa gatanu. Amakuru yo kuvuga muri Bugesera ni uko Bugesera yabonye umutoza mushyashya Gatera Musa. Uyu nguyu yari asimbuye Kamarade, ko Kamarade yagiye mu ikipe ya Sunrise. Uyu rero yatangaje umutoza mushyashya, iyo mutoza mushyashya rwose ko Gatera Musa basinyanye umwaka umwe mu ikipe ya Bugesera, ariko bizagorana kuko Gatera Musa ubundi gusinyisha umutoza umwaka umwe, kuko aje asanga staff ihari, aje asanga abakinnyi, agiye kunywa abandi bakinnyi, sezi zizarangira byanze bikunda intego bafitanye zitariyongera cyangwa se zitaragerwaho. Ariko akavuga ati ese kuki bamuha umwaka umwe, ubundi bakumabyiza nk'imyaka 5 kuko uyu mwaka bishobora kuzanga. Ariko bakavuga ati niba byanze noneho reka turebe ukuntu twakongera tugakomezanya
kubera ko bamuha imyaka 3 cyangwa ni saze 3, saze imwe bishobora kwanga ariko indi bikanga indi bigakunda. Niyo se ko bamusinyisha umwaka umwe gatera mu ikipe ya Bugesera, urumva uyu mwaka akenshi bigunda kugorana kandi ugasanga akenshi ntabwo bigenze neza. Kuba ko rero andi makuru avuga cyane mu ikipe ya Bugesera, ko ikipe ya Bugesera ubushize muri shampiyona amafaranga yatwaye kuba ikipe ya Munani amafaranga yatwaye ibasha kwiyubaka. Urumva ko na yandi makuru menshi avuga muri Bugesera tujya tubirebaho, abakunzi babo rwose turahari. Indi kibe nuva n'ubundi ni Sunrise. Iyi Sunrise ifite abanyanigeria 3 bari kuyikoramo, bari gukora test mu ikipe ya Bugesera, mu ikipe ya Sunrise, mubabarire, mu ikipe ya Sunrise. Ahangaha barimo barakora test kugira ngo barebe ko baza kubatsinda bakomeze, ariko abanyanigeria rwose mu Rwanda baratweshye pe, nta rwego bakiriho. Abantu benshi bagiye bazana n'abanyanigeria bagiye bazana mu Rwanda, akenshi uraza gusanga ntabwo byagiye bigenda neza. Abanyanigeria baratweshye cyane rwose. Ikindi uyu Kamarade niwe yazafata ikipe ya Sunrise. Kamarade yazafata ikipe ya Sunrise yasayisinyira, kuko Sunrise yavuga ati uyu Kamarade yafashe ikipe ya Bugesera akayivana mu ahantu habi akayizamura ntimanuke, reka tumusinyishe. Ariko nuko bamusinyishije rero, uyu Kamarade yatangiye kugirana ikintu kitari cyanze, ikintu kiri gututumba hagati ye n'abayobozi. Kubera iki? Kamarade yavuze ati noneho jewe ni mume umutoza w'abazamu. Umusinyisha ze dufatanye uko twarabanye. Bakame n'umukinnyi yarakinnye mu makipe agiye akomeye atandukanye, azi uburyo ki dushobora no kujya tuganira mu bya kinyamwuga neza, kuko we arabizi Bakame. Kandi ikindi tukanagana no mu buzima busanzwe ko baba inshuti cyane na Kamarade, ariko abayobozi bavuga ati mukomezanye n'uwari uhari akumya gufasha nta kibazo bizagenda neza. Ariko nyine urumva ko ni ikintu kitangiye atari cyiza, ariko sinzi impamvu Kamarade yasinye Sunrise mu masezerano bagiranye niba agomba kuzafatamo kuzakoresha staff yo cyangwa se umutoza yizaniye w'abazamu. Sinzi niba bitarakozwe, ariko byakabaye kuza kumvikana kugira ngo shampiyona igende neza. Indi kipe tugiye kureba muri kano kanya cyane shampiyona y'u Rwanda ni ikipe ya Mukura. Ikipe ya Mukura yatandukanye n'umutoza wabo Thomas Trush. Uyu nguyu bamaze gusinya amasezerano, hataboneka indi kipe yo hanze ivuga ati wowe Thomas Trush, amafaranga cyangwa se umushahara bagomba kuguha cyangwa se amasezerano mwagiranye, amafaranga Mukura yaguhaye turayakubishira 8. Uyu mutoza rero yahise atandukana na Mukura ku bushake hagati bose babishaka, bahise batandukana, kuko iyo kipe yawe ati we mutoza turagukubira inshuro 8 ku mafaranga ikipe ya Mukura yaguhaye. Umutoza atavuga ati jewe umushahara w'amezi 5 mwari kumpemba, reka mubasubize mwebwe Mukura umurige nigendera, ko bamuhaye akayabo k'amafaranga. Ubwo ko Mukura nayo iri mu mutoza mukuru mu myiteguro, irimo yakora imyitozo, ariko umutoza w'umushyashya yahise yigendera, aravuga ati reka nigendere yewe ntago twakomezanya, ko mbonye ikipe ima amafaranga menshi kandi meza cyane. Urumva ko rero ikipe ikomeye cyane. Ikindi n'ubundi ni muri Sekafa y'abagore, twari kuri Rayon Sport atwaye ibikombe byose byo mu Rwanda. Rayon Sport yakomeye, Rayon Sport yasinyishije abakinnyi bagiye bakomeye. Rayon Sport noneho iyi Sekafa izayitwara, ishobora kuzatwara idatsinzwe, ishobora kuzatwara shampiyona ikipe ya Rayon Sport y'abagore idatsinzwe. Yabonye abatoza 3 ikipe ya Rayon Sport y'abagore,
abagapiteni batatu. Kapiteni wa mbere yitwa Uwase, wa kabiri yitwa Niyonshuti Emerance, wa gatatu yitwa Gikundiro Plastic. Aba ni abakapiteni batatu b'Ikipe Sport mu bagore. Umva ko tuzajya tubirebaho uburyo ki bimeze. Umva ko rero ni ibintu byiza mu makipe yanyu mukunda cyane mu Rwanda. Uyu munsi tugiye gutunga itoroshi, turebe ese ibintu cyangwa se amakosa ari gukorwa nkana ni ayahe. Umunsi turatunga itoroshi, turahera mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport kuri Rayon Day yateguye Rayon Day, itegura neza, abantu baza baririmba, abafana barinjira, babona amafaranga, bakora ibintu byiza biri ku murongo pe. Byari byiza, byari bimeze neza. Ariko Rayon Sport bagitangira kuvuga Rayon Day, bavugaga yuko umupira cyangwa se uriya mukino wakinwe na Gor Mahia uzabera kuri stade Amahoro. Barabyamamaza, abanyamakuru barabivuga bya gute, nabo bakajya batanga muri publicity, ni amahoro, ni ku mahoro. Ariko nyuma baje kuvugana n'abashinzwe iriya stade yo ku Mahoro, baza kutumvikana, baza guhuza, ntibyaza kugenda neza, birangira umuntu utabere hehe ku Mahoro. Umva ko rero icyo nacyo ni ikintu kitagenze neza. Twatunzeho itoroshi kuba barabwiye abafana ko stade Amahoro izakoresha ikipe ya Rayon Sport kuri Rayon Day, bikarangira bidakunze. Kuki ikipe ya Rayon Sport yemeye kujya gutangaza ko Rayon Day izabera kuri stade Amahoro kandi batarayizera neza, bataratanga ibishoboka byose kugira ngo Rayon Day ihabere? Umva ko ni ikintu kitari cyiza, ubutaha bazakikosore kuko ni ikintu cyagaragaye nabi, ni ikintu kitagenze neza. Abafana benshi bagiye bakinubira, bagiye batabyishimira uburyo ki byagenze. Ikindi kintu tunga itoroshi muri Rayon Sport ni amatike. Bafashe muri systeme bashyiramo amatike menshi kuko bazi ko stade Amahoro ibuze gukoreshwa. Abafana baragura amatike muri systeme, ariko igihe cyo kwinjira birangira muputabere kuri stade Amahoro. Umva ko abafana bari kwinjira muri stade ni bake cyane, barinjiye rero kuri Play Stadium, birangira n'ubundi hari abafana benshi batinjiye muri stade, amatike yabo abapfira ubusa. Urumva ko rero ibyo ni ikosa Rayon Sport yakoze kuri Rayon Day, ritazongera kubaho. Bajye babikemura neza, batangaza amakuru neza, bashyire muri systeme amatike ahura n'abantu bari bukenerwe. Nibarangira ibintu bigende neza, ariko muri rusange Rayon Day yagenze neza, si twe tutagiye tugenda neza muri rusange. Ikindi byo gutunga itoroshi ni kuri Visit League. Ahangaha ni shampiyona yazamutse cyangwa se ni igikombe cyakinwe hagati y'amakipe ya kaminuza n'amakipe y'amashuri yisumbuye nka interscolaire cyangwa se ariko biri mu mashuri yose, haba ari ayigenga, haba ari kaminuza za leta, izigenga ndetse n'amashuri ya leta mu Rwanda amwe n'amwe. Ahangaha impamvu twatunzemo itoroshi ni ibintu bitagenze neza pe, byagaragaye nabi ko atari ibintu byiza. Ahangaha byakunze bitereye muri football herekeye amakipe 32, muri volleyball handitse 18, muri basket handitse 18. Aho ni mu bagabo no mu bagore nuko bose byagiye bikora. Ahangaha kugira ngo ikipe yandikishe yagomba kubanza kwishyura $1 million y'amanyarwanda. Niba kaminuza ari ifite amakipe 3, ubwo ni $1 million. Niba amashuri ya secondaire, ibigo by'amashuri ya secondaire byitabiriye byari bifite football, basket na volleyball, amakipe 5, ubwo ni $5 million.
amakipe ayishakamo arayatanga. Birangije bababwira ko ikipe izatwara igikombe ko bazayiha ko ayo mafaranga bazakatamo bakajya batanga ibihembo bigiye bitandukanye, ariko ku mafaranga amakipe yose yatanze kubera kwiyandikisha. Birangije rero ikipe yatwaye igikombe bayihaye igikombe, bayiha n'imipira 3 yo gukina. Tekereza nawe ahantu bibabarije hano, amakipe menshi y'amakaminuza n'amashuri ikindi cyabo kitari cyiza ni uko bamwe barakaye bati amafaranga twatanze agiye he. Birangira habayemo imvuru zidasanzwe, habayemo kwibana. Ikipe igahita itwara igikombe ikigendera, ati muzadusange mu rugo, imipira bagatora bakigendera, biteza akavuyo cyane, bituma ibintu bitaragaragaye neza, bitarakozwe neza mu buryo bwakwiye kuba byakorwamo. Ikindi cyabayemo hano ni uko hari igikombe finali yazanywe i Huye, kandi urebye amakipe yari yatsinze menshi no mu mujyi wa Kigali. Baravuga ati kuki ibintu batabukoze bagendeye ku buryo cyenda bizakorwa, yenda aho ngo ntabwo byatezuriwe kuko niko shampiyona yari yapanzwe cyangwa se icyo gikombe kuko cyapanzwe. Ariko ubutaha aho twavuganye n'umuyobozi wari ubishinzwe yavuze ko ibintu bitazongera, bizarebwaho neza bigahabwa umurongo, ubutaha bikazagenda neza. Urumva ko rero naho hantu twatunze itoroshi bitari bigenze neza. Ikindi cya gatatu, ejo bundi batanga ibihembo ku bakinnyi bitwaye neza mu Rwanda, bagiye batanga invitation ku bantu bitandukanye, ati muze mwambaye neza, abantu baza bambaye neza, kuko bahembye abakinnyi bitwaye neza, abasifuzi, ibiki byose ibyo bitandukanye rwose bigenda neza. Ariko ikintu cyatubabaje abantu benshi, hari abantu bazanye ibihembo. Hari umuntu umwe yabaje inyuma w'umugabo ndashaka kuvuga izina, asa yambaye ibutura kamemo, ntabwo byagayagaye neza. Abana bambaye amakositimu, amakarovante, bafunze nk'abantu bose bagiye mu kintu batumiwe, umuntu aza yambariye ibutura. Urumva ko ni ibintu byagaragaye nabi rwose, ntabwo byarengetse neza. Urumva ko rero bizakosorwa, ubutaha bizagenda neza. Dusoza reka turebe ikindi kintu cya nyuma, ni ikintu cyabaye kuri finali y'igikombe cy'isi. Ikipe ya Espagne yatwaye igikombe itsinze ikipe ya Argentine igitego 1-0. Ahangaha hari umuntu witezwe ni Lamine Yamal, ni umukinnyi wari ukomeye cyane ku ruhande rw'ibumoso. Uyu nguyu ikintu cyababaje ni uko papa we atigeze aza muri ibyo birori. Kubera iki? Papa wa Lamine Yamal uyu nguyu akunda kurwara igicuri. Yaravuze ati rero reka njyane na mama tujye mu cyori cyacu, ariko papa we ntabwo yakigaragayemo. Ko yavuga atenda ashobora kuza mbutiyaje, ashobora kuza kuba gutsinda, ashobora kuza kuba ibintu bidasanga mu kibuga, ugasanga papa we agize ikibazo, agize ihungabana, aguye mu kibuga cyangwa se muri stade cyangwa se mu kibuga cyo guhobera umwana we, ugasanga ibyo birateza urundi. Mu mafoto twagiye tubona kuri mama we yaje amuhobera, ndetse n'abavandimwe bagiye batandukanye, birangira atabonetse muri rusange. Ariko hari aho arakomeye, yabivugiye kuri televiziyo cyane, no mu makomenti menshi yagiye ashyiraho ati umwana wanjye, umuhungu wanjye umeze neza. Ariko ikindi twabonye muri igikombe cy'isi ni uko Argentine yatsinzwe ku mukino wa finali. Ikindi kuri Espagne, ku munsi w'ejo nimugoroba niho bagije igikombe muri Espagne, bakiriwe nk'abantu. Ibirori byabereye mu mujyi muri Espagne byari byiza pe rwose, abakinnyi bahinduranya, abakinnyi mu modoka, abafana ku mihanda bavuga cyane Lamine Yamal, bavuga abakinnyi batandukanye. Urumva ko bakiriye igikombe neza kandi byagenze neza. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe, ho byari akarusho
ku mihanda, abantu bose bahuzuye baje kwakira igikombe cy'isi. Ikipe ya Espagne itwaye ku nshuro ya kabiri, icya mbere yitwa mu 2010, cyitwaye nyuma y'imyaka 10, nyuma y'imyaka 16 yongera gutwara igikombe. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane. Ikipe ya Espagne yatwaye igikombe ku nshuro ya kabiri. Icya mbere yitwaye mu mwaka wa 2010, icya kabiri igitwaye nyuma y'imyaka 16 mu mwaka wa 2026. Ikipe ya Espagne igize ibikombe bibiri by'igikombe cy'isi. Urumva ko rero ni ibintu byiza cyane, bijyanye neza cyane. Hari abahembwe nk'umukinnyi witwaye neza, hari abari nk'umunyezamu witwaye neza, ibintu twagiye tubona cyane. Urumva ko byagenze neza. Ndabashimiye mwankurikiye, abashyashya twabonye ku murongo wa YouTube hano, mukore subscribe, abandi mukore like, mukore ukazojya kugira ngo tuziho video uhite muyibona. Abandi bashyashya twabakiriye, abasanzwe namwe mwakoze cyane kuba ngeze hano. Rwose ni mwebwe mukesha, mukomeze mushyigikire, rwose tuzabana neza. Urumva ko rero cya kiganiro cyari cyiza, ko tureba update cyangwa se amakuru agezweho muri kano kanya mu isi y'imikino. Ndabashimiye, tuzobona ziri imbere. Ciao ciao.